Mi smo HS Automation International u Šenshenu. Ovo je naš električni čistač šablona. Visoko kvalitetni vodeni deterdžent za čišćenje šablona. Pogodno za čišćenje SMT šablona, Cooper maske, maske od smole. Pogrešan ispis PCB-a i PCB-a velike veličine. Može se koristiti za čistu PCB-a veličinu do 800 mm. Stanje procesa vidljivo je promatranjem iz prozora. Pozdravljamo vaš upit.